Evar baş temaşevanın neja, bxêratin bernameya Panorama Çarpelê. Divê roja ewil ya hefteyeke nû de dîsa em biwarene, em ê dîsa bûyerên girîngiyê di rojevê de ku eleqedera wan bi Kurda û cîhanê ve hebe heye. Em ê bi nivîskarê akademîsyenê me Yaşar Abdusevlamoğlu re şîrove bikin. Kek Yaşar, bixêr hatî. Navxêrê devî gelek spas êvar baş ji te re ji binêrên Çarpil Medya re. Spas. Temaşevanên êja îro dîsa wê di beşê me hebin. Beşa ewil de wek min got bi Kek Yaşar re em ê bûyerên siyasî binirxînin. Di beşa duyem ya sporê de jî wê dîsa wekergav şîrovekarê me Elî Fikrî Işık bi me re be. Her wiha mêvanek me din jî ew jî ji Çarpel Medyayê hevkarê me Nîmet Mumtaz Aydın ev ê bi me re be. Em ê bi taybetî pirtir li ser Kupa Cîhanê û ser spora Kurda bipêvin. Kek Yaşar, berî em dest mijarê xwe bikin, min dixwest ez sersaxîkî ji bo birêz Munzûr Çem bêjim, nivîskar, lêkoler, siyasetmedar Munzûr Çem do çû ser dilovaniya xwe, ev demeke dirêj e, kanser bû. Munzûr Çem di sala 1945 li gundê Qurzê ya çewlikê ve girêdaye ku berê dema ew çêbiye wê çaxê bi Dêrsibê veriye. Bi Tirkî û bi Zazakî gelek pirtûk û nivîsê wî hene. Her wiha ew damezranerê Kurd pena Almanyayê bû jî. Di gelek kovaran de nivîsê wî jî derketine. Yani ez sersaxî ji bo malbata wî û hevalên wî hemiya dixwazim. Ez dikarim wisa bêjim çend cara bû mêvanê me Çarpel Medyayê pirê cara li wir me heftim navê wî dinivîsand Kek Munzûr Çem niştox cîgera yox bi Zazakî oxir ben bêjim. Kek Yaşar tişkî bêjî? Erê ez jî pir xemgînim, bi rastî ez bi direngî agahtariya min çêbû do min ez fêr bûm ku çûye ser rehma Xwedê. Em hevdû baş me hevdû nas dikir, danûstandinê me hebû. Min ji wî re ew pirtûkaviya ferhenga wî Zazakî Tirkî li vir min ji wî re çap kirîbû di bi alîkariya Saîd Haydamış me ev çap kir. Ji vê çaxê de danûstandinekê me yê baş hebû pê re. Lê ez dixwazim tiştekî din bibêjim. Ya rastî piştî vefata wî jî îro min çend bernameyên wî temaşe kirin ji nû wa. Hin pirtûkên wî cem min henin min wan temaşe kir. Mixabin însanê me piştî vefat dikin em zêdetir rola wan ewka wan fam dikin, baştir fam dikin. Girêdayî bi vê ez dixwazim tiştekî bibêjim. Nifşa hefteyî ez dikarim bêjim di dîroka Kurdan de ew nifşe ku sosyolojîk sînoran, hudûdan ji nav Kurdan de rakirin. Kurdên Elevî, Kurdên Zaza, Kurdên Kurman, Şafeî, Yezîdî di tevgerekê de ew sînorên, ew astengên, ew dîwarên ku di nav milletê Kurd de hebû bi sedsalan hebû û nedihiş ku ew bên bahev, ew bi hewra di nav biratiyekê de, di nav rêxistinekê de, di nav cemiyetekê de bi hewra tevgerekê de bi hewra bin. Ew nifş vê wan dîwara hilweşand. Munzûr Çem dema dibînim bi rastî yek ji wan mîmarên nav kopriyên pirên navkurda de bû. Di gêştina wî ya ji bo neteweya Kurd, ji bo zimanê Kurd, ji bo dîroka Kurd, ji bo pêşeroja Kurd pir kêm kes însanên weka zanayek wisa hene. Mixabin ew rola nifşa hefteyî aniha
برب جبیر کرنی و دچه و دیسا دناب کردان ده دوارین سنی دوارین ترادیسیونال دوارین کمنشوپی دوارین کو براسته جی کردان را دیرو کو ده چتش ندانه در ریا نتوابون و devlet بونه ده zarar danına sosyolojik ev nedanne per yani pirin nav kurda gredanın nav kurda da nekilme. Muzurçam yekşi pirin navbera kurda da bu az be gamgini u be evki bibirtinim u hevidarım genç u nefşin Kurd hem li Dersimi hem li mintıka Alevi u Zaza hem li Ali Şafi u Kurmancı u nizanim çi di hazar gotinene ناو کردان دست جبو ناسنامه‌ین عیدیتین ما دوی او رامان و خباتین منظورچم باش ناس بکن و قیمتک مزن بدن کسین کو 5 سال دناو سرگینیه دا دناو فداکاریه دا دناو زحمتیه دا تبي هر تشتي وصادق دوزا إدالا نتوابونا كرت بونا از بجرامي باحترام از منظور كان ببرتينم باش سپاس كيك يشار طبي روجيف قال لك براسي قال لك مجار هنا اللي وقت ما جبلات هناك ام نكرنا محمية بينن لتركيا نقاشك مزن يا زواج الزهراء كان هي لإيراني بروتستو دوام دكن بينا وبر حتى 6 كس جزاء إعدام دانا وان كسين كو كنا الروجوا تانسيون دانا كبا تركيا هين هجوم دك هر چقاس اوبراسيون كي بجاي كارناني بجي بهزن خوي داري وعسكرين خو عرض روجوا قالك يريشا جدك به نابره ده مظلوم عبدی سردان شامی دکه کامل بنرم چه نتیجه انجام شده داره ایل اروپا پشتی فوتبال قطر درکت ورده که رشوت یان گندلی دانه سیاست مداره جی براستی عیبه کی مزنج و اروپایه ایل آلمانیا ایدوک ام قد نه آلماندی بونکو بویارکی روداکو هن کس خورد بونه دخوازن داربه چکن تشتی وساجی ابن لید خوازی امورن سر مجارن خواه که ام بنیرن ایرو د مجارن مده چهنه ام پیشی لوانا بزکن پشت درباسی وان بدن بله مجار ما يروكو أمل سري باغفن أبن وقت ما يقول ألمانيا يتشوكو أمنع الماندينكو داربة جبن ما پر ندیدید که سروکین چینه وانا وهرن روجلاتا نابینه که لی جاره پرنس سالمان دبیجن سروک دولت چینه دعوتی چینه سعودیه کریه tabi ev serdan gelek deng veda çawaku ew rêzgirtiya ku ji Amerîka re dikin heman tiştî birastî merdekê hîn zêdetir jî ji bo Çînê kirtin bi awakî fireh pêşwazî kirin her wiha bi vê münasebetê span heşt serokên dewletên Ereba jî kirin ku bi Çînê re zîrveya Ereban û Çin'e anin.
دبناوان ولاتان ده مصر فلسطين أردن تونس يمن موريتانيا وسعودية هي يعني زيارتك جدا مرات وها نظام عرف چاوا شروع که کک یاشار تی چا شروع کی بیا بليت تباشكوت بالكيشة جبر كنا وكا اوكا تراديسيونالة يا دبلوماسية سعودي ويانجي دبلوماسية تشينيدة يعني ام بجد تشتكي تراديسيونال نينا تشتكي نوية ج دما كريزا نوبرا امريكا وسعودي ديال او هلبرينا بترولي السعودية او دمكية سر كونسبتك لسر دبلوماسيا نويا سعودي عربستاني تي اخفتن دوی هفدتنی دا او نورمن پرینسیپن و دیپلوماسیا نو او چیه هات دیار کرن هات لسر آنالیزاتور سر اخافتن یا راستی مروفت کاره بیجه تشتی گرینگ تشتی تایبت اوه کو اوه به انسیاتیو سعودی عربستانه yani ne o kas bir inisiyativa Çin'e Çin und zanen bir grani diplomasiya havdike, bir ekonomik havdike, bir usa agresif atak nine. Levra az usa fam dikim ku evya inisiyativa Suudi Arabistan'e و پر گرینگه یعنی جالیه پیوندین مسئله ایران و مسئله چینه و مسئله سعودی و دنیا عرب و امریکای پر گرینگه دورده تشتکی بالکش اوه کو چاوا دسپورا شامپیوناتا قطار داده قطار دبیجه کو اویا نتنی جبو قطاره اویا جبو دنیا عربایه سعودی عربستان جی دوی دیپلوماسیه دا دوی هفدیتنه دا گوت کن از نتنی سر ناوی سعودیه و رودنم افسر دنیا عرب لگل چینه رونشتمه و ام سه اوکادا سه بشان دا ما پیمانان به هورا امضا کرنه براسته پیمانین گرینگن دوردا چما سعودي او قاس بگرمی عرب بتوایی او قاس بگرمی جوی هفدتینه جوی دانستاندنا استراتژیک او کرن یا گرینگ یا راستی پیوندین استراتژیک ین عربان دیگل امریکا و اروپا دا سترسکه باندورکه کل سروان گفشاره بکن جبو دموکراسی جبو مافو آزادیان افکان یعنی دما کو تشتک سعودی جه اوروپا یعنی جه امریکای دخازن او جه کاروبار دیپلوماسی دا او تشتین سیاسی او دکن یعنی داخازن سیاسی دینن روجه و کاروبار دیپلوماسی دا او تشت د پولیتیکایا د استراتیجیا د کنسپتا چینی دا تنه چین بتایبتی و بتنه کار اکونومیک و کار دیپلوماسی ده پیش و دواری اسکری و سیاسی ده چه دخازن وی ده تشتی کتی دیتن تشتی کتی خویا کرن دیار دبن ده چه دخازن وی هدفن وی سیاسی تنه چین آنها جه دولت عربا جه دنیا عربا را برای سعودیه تخازب بجه بله دولمندیا و هیا تشتکی و هیا کویمت نیا ام جواد دستینن 43% غاز و نفت چینه جه دنیا عربا هم دچه جه خلیجه جه سعودیه دچه اوکی دچه چینه لید بجه از جه دکارم دواره تکنیک و دواره اکونومیکین آلترناتیف دا هندشنا جوار بدم کو اون ند تنی لسر غاز و امبرین پترول و نفت او بکن یا راسته او تشتكو دبن دبلوماسيا نود يا سعودية دبلوماسي يعني او مروفت كارابيجا بوليتيكا ايكونوميا نو يا سعودية جي سعودي دخازة ايكونوميا خا بدواري تكنيك
تکنیک و دوباره tarım yani kiştukale de peş bxe û şixwe ew hevpeymanên ku diger van hatine imza kirin jî bêtirîn şixwe ser neft û gaz enerjî hebû ew kêvan nihal êku imza kirine bêtirîn li ser em bêjin karê teknîk teknolojî û ya kiştukalê ye. Yaşar. Tiştê tu dijî sedî set li gel temel tişkî tu jî heye em bêjin mesela divan rojên dawî de tu bînî Amerîka bi taybetî Çînê tehdît dike bi ewkên ku teknolojiyê û tiştê din her wiha tu zanî krîza Taywanê ji rûda Amerîka divê krîzê de rolek wê hebû wekî din em bêjin mesela Suudî Prens Salman piştî kuştina ew rojnamevan Kaşıkçî gelek ketiye jî yani mesela Prens Salman davet kiriye dibêjin yani van bu yere jî kare ku yani wek bêje mesajekî be ji bo welatên Rojava Amerîka wan de Bi taybetî ji Amerîka ra di mesele hevkê de mesela di ji bo hilberîna gazê û neftê bilind bike ji bo ku qîmeta wî biçeke bibe ji bo Ewropa nekeve krîzê Biden çend cara telefonê wan kir çend caran xwast bi wan re bikin bi rastî ya qebûl nekirin yani ji wê çaxê de di navbera Suudî û Amerîkada sarbûnek heye yani problemek heye tevî ku piştê wê civîna Suudî û Çînê Amerîka beyanek da ku got em nedijin ew ne dijî me ye ew ne ewke em pê kêfxweşin jixwe em jî digel Çînê serva babetan de serva mijaran de em ê rûniştinekê çekin tiştekî wisa çekin lê ya rastî problem heye li vir girîng tiştekî din e ji aliyê rojhilata navê ve yani zanî heta niha Çîn û Îran zêdetir karûbarên stratejîkê jeopolîtîk de pir ew bûn yani em bêjin hemabêjî ekonomiya Îranê li ser ewka Çînê bû û Çîn jî ji Îranê gelek ew digire û li gor ewka yani li gor daneyên ekonomîk ewka herê zêde ya Îranê digel Çînê yani ewka ekonomîk ya Çînê û tu zanî rêkberiya navbera dinyayê Arab û bi taybetî Suudî û Îranê jî yani ev ya di vir de êdî bawerim Çîn dixwaze di navbera wan de bibe esas moderator ez bawer nakim ku yani Çîn ketiye danûstandinên têkilîkê stratejîk digel Suudî Erebistanê li ser hesaba Îranê ew ê bêguman di navbera wan de vê bibe balansör û ew lê tabê tirsa dinyaya Ereb ya bi taybetî Suudiyê ji Îranê heye. Em ê bibînin bi rastî li gor ku me xwend 34 peyman imzekirine kare peymanên aborî bin tiştê din bin lê wê di rojên pêş de welatên Rojava çawa bertek nîşan bidin bi çi awî bersivekî bidin em ê di rojên pêş de bibînin ez bawer nakim ku çi yani tabii beyanên dîplomatîk tiştekî dinin lê em bêjin bawer nakim ku ji barê siyasî de û eskerî de û ekonomîk de Amerîka bi taybetî vê bi dilê wî be ku em bêjin Çîn êdî ketiye rojhilata navîn bi ewkekî ekonomîk ya bihêz yani ew proje viya nîşan dide û ev ya êdî divê reaksiyonek nîşan bide ku Amerîka jî Yekîtiya Ewropa jî wê Rojava yanî bi giştî di rojhilata navîn de rolên xwe ku heya niha ihmal kirine û naleyzin û heman bêjî pir dewleta jî ji xwe aciz kirine û wê politikayekî nû yani di encama vê reaksiyonê yani her welat heqê wan heye welatekî din serdana wan bikin ev ya pir normal e
وقت جيكو ودروجن بيشته لمتخستن از بيجم يعني قضيه او كسين كو اردوغان د شوبين و پیشوازیا کو جبو سروک چینی شیعاتیه کرن بدی تانا او پیشوازیا کو جبو اردوغان کرن او شغل اک نکرن وی دعواتی اک جی نکرن ظالم کی سروک دولت دنیا کی جانم و چاره فهم بکرانا باشه كيك متي استني جمله كي تخازم يعني جبو قريدانا و بابتي بكم بجم يعني راستي اگر جالي بگومان عرب بركب خاش كيف خابي انين به دانشلاندن هبكي اما بيجي همو اناليزاتورن عربيان نتني سعودي ولكن دنجي دبن شاو قوتنا هيك يا دبي علم حتى التشيني جيبا دبي تو هري جي بقري دبي أنا تكنولوژی چینی جیبه دبي ام هرنج چینی بگرن هوا بویا موتوروان لی دبرده تشتکیه يعني او دانستاندنین استراتژیک اکونومیک جبور وشلاتا نابین اكو چه طلبه کی دموکراسیه چه طلبه کی مافی انسانا چه طلبه کی آزادیه تنبه و روشلاتا نابین و دسپوتر و خرابتر و ببه حيانها كم زيادة تيكلين ايكونوميك استراتيجيك ين روشلاتا نابين ديجال اوروبا دا روجاواي دا تايبتي امريكا دا هم بجن فشارك ديموكراتيزه بوني لسروان هبو انها اوجه هولي رادبه افياج بو روشلاتا نابين اشتكي انجامكي نباشه باش كيك يشار ام بچوكمون از بچوكم يعني مهرتم صدقو مدگو كردستان كافا برا و دم هميني هاتبو مدگو برا هم وقت ایران رژیم اسلامی هبه برا كردستان هوا ببه بشرا رژیم كاره ورقو هرت نظام چه يعني د مديا ده من نوچه كديد د تلفزيون مديا د دركتيه يعني من نقو بيلو مبا جبلاكو متزانو بتشتي وساد داخو يعني وساد دن عندما كوميتي ناونديا PKK هيلين اميد ديار كريكو ده امريكا خواستيه الروجاوا هرمكه وكيا باشور كردستان يا اوتونوم اوابكه و PKK جي بلان استين كريت بي ما ناشتي كتشكي ورجيبه نهاوك مگو يعني وقتا بچوك من باور اموار ده فكرين جارنا مش كرد سوري جي بيستي خو زياد به فرانسي جي روجاوا نچونا نها مزود سرخوبونا خو گرتبو بردابون چون ولات افریقی هم زانن ای آسیا زانن گله کولونیال دولت چیبون وانا سرخوبونا خو بدسخستن لمخابن كردان نها يعني مثلا امريكا كردستان كي اواب كان بيجن يعني خو زياد شكي مصاحبونا از باور جناكم بيجا يعني فانا يعني چه ضرراوی هي يعني تركا عربا ايرانيا نه چتره يعني فانا گوتنن کو بليه کو زمان دو پرنچه يعني از آن تشتي كتبيجي پرنج بو وان گوتنا فرمكك يو او گوتن تشي دبي مروف بيجي بلا ملتي ما هوالي ما براي ما خشك ما يكو بشكريا وان دكين وان انسانا مزن دكين وكسين وقت منزوك كام يكو تشو ام بجن قد نزانن جي او كناكن جي بلا ببينن كا ابيا بتشد بيجن يعني دعوا وان تشبو او تشلو تشل حزار بينجي حزار جنجن ما جبو تشي هاتن كشتن نجبو كردستان بو نجبو دولة بني يعني برسك آلية كي برسيبه لا آلية كي دين أزوسا تخازم شروع بكم كو أو خانم دبلوماسي دكه يعني دبلوماسي دكه ج سوريا را ج روسيا را ج تركيا را تخازه بيجا بنيرن أمريكا حتى جمرة واتشتا دان لما جبوكو أم ببرا دوستو أوبن ما أبيا ج دستي خوا أوكر يعني ما قبول نكر لأبتش لتركيا جي دبيجن أردوغان بيجمرة بحثا أزرتلية كر أوتونومي كر لماغو
نا تو ببی سروکم قبول نکن ما مجبور خاطر دموکراسی دوجی واتش بردا يعني براستي از او قوتن يعني ام PKK ناستكن PKK جبوب برجبنديا هجمونيا بارتيا خا هر تشتي ديكارا بك يعني او قيمتهم في نرخهم في باراديغما في حمو قربان هجمونيا بونا PKK يعني وكا او PKK دولتك كيبر دولته نه دولتك يعني كيبر دولة او دبينك وكا بارتي تكارا ببا قال لك دولتهم بهسترجي يعني او بارتي دولته جو برجمنديا في دبلوماسي ديكا او برجمندي جي تكيلين بسوريا بايران بتركيا ديتشا درباست انا روسيا جي تخازن بيها بكن يعني دور دا في داوي شخد اخفتن مظلوم عبديدا جي روجاوايا دا جي تديتن كو يعني قالوا انا بازاريه كي نوبر يعني روسيا وامريكا دا قاشو روسيا وكي ببه حامي يبقى روسيا ببه يا امريكا ببه او اخفتنا الله روجي ديسا عيني ببه بابتي دابو يعني ام بجن امريكا دخازه دولتك لور اوا بك وك قوتنا بخانمه يعني ام بجن بلكي جي بوليميك باللافروف رايا ابيا يعني بالروسيا ويا جماعة براستي تخاصن شكل لما يعني وقت نعم يعني ماركسيستن لينينيستن نظام ام ناخذ يعني روسيا ماركسيست يعني ماركسيست يا سبيكولاسيون تكرن يعني ماركسيست بجن بك كل نتوا دولتي وان نتوا وان تنبويا نا ولا نتوا برستن بك كماليستان بون ماركسيستن عالمي دنياي ما بشاشي وكاكو بوطنية بعرضة بين كوكا بنصنامية فهم ديكن نراسته وروسيا جن ماركسيست انا من روسيا تجي ماركسيزم يعني وقت بلغارستان تجي الاوربن جوالات الكومونيست انا تشعل تديتيه يعني تودورجوف ناسيوناليستر كسبوا ما يعني لا والله يعني راسته نيسه او قلت ادي دموده يعني او نقاشا ايديولوژيكا ببي اوای يعني كو ماركسيست كو نزانم نه ابيا نجبر فهم كرنا ماركسيزم ابيا كو ريخستنك توتاليتار یا كو تخازه ببه دولتك زل دولت لناوي في ناك دولت ناوي بارتيه ناوي KJK ناوي كوملجه نظام كوملجه ديمقراطيك نظام شيء لي يارستي افيا دولتك كو كس نكاره جي حسابا بك غير او دولتين كو بوان كتنه دانستاندني يعني لسر كردا دولتك فرضك يعني از شو من ديتيه يعني ام بجن او كده لي يارستي جوانا دولتك لازمه دولتك كو جعالیه دولت ناونتوی تی قبول کرن وک دولت رسمی ورا قبول کرن نه لازمه من اویاد مقاله که خدا انالیز کریه من گوتی جبر کو دولتک کو تو دموکراتیک دولتک اوابکی نتوا دولت دوی او نتواش حسابا بکر بستینا گاوا كنت شاشيدي كي دوی تو ج حسابا بدي او كابدي انا دولتك كردارا چجاري حساب نادن چجاري جو كردان نابرسن جي يعني ام بجن قالوا افتشتين كو دكن باشه يعني نباشه تاني سروان فرزكن وجو كردان تاني فدكاريه خازن جبوخه او يا نه دولته او چيه يعني از باورم او قوتني في اوكا قاشو دبلوماسيه يعني دبلوماسي أودك يعني مساج بشار أسد ردده تركيا ردده روسيا ردده يعني أرمان جماعة دولة بني تنيا إيش أو نكن وأم نبى أمريكا رنا أم ببرانه باش كا فيديو كم هي من الفيديو ما شافكم بشرن درباس مجرى خوي السيام ببن
Bizi saygıyla selamlıyor. Geleme Brumet ez berezdari ve silav ev bütçe ne bütçe Kürdaye. Ev bütçe ve bütçede Kürt tınene ve bütçede nasnama Kürdi tıneye ve bütçede zımane Kürdi tıneye ve bütçede çanda Kürdi tıneye. Sayın Taşçıer, Sayın Taşçıer. Ev bütçede ne bütçe karkeraya ne Sayın Taşçıer, karaya. bakar mısınız lütfen? Ev bütçe ne bütçe ket karaya. Ev bütçede Sayın Taşçıer. Herkesin bir ana dili var. Benim de bir ana dilim var. Kürsüde ben de ana dilimde konuştuğum zaman buradaki hiçbir milletvekili beni anlayamaz. Birçok arkadaşımın farklı ana dilleri var. Hepimizin anlayabilmesi için resmi dilimiz olan Türkçe ile konuşmaya davet ediyorum. Bir cümle söyleyebilir, 2 cümle söyleyebilir. Ama konuşmanın tümünü yapamaz arkadaşlar. Böyle bir olay yok. Anlayacağımız, tercümeyi yaparken anlayacağımız dilde, yani resmi dilimizde konuşursa memnun olurum. Kalan süreyi başlatıyorum. Buyurun. devam edeceğim. Buyurun. Kendi ana Sayın dilimle Taşçıer. devam edeceğim. Efendim? Kendi ana dilimle devam edeceğim. O zaman sizin konuşmanıza müsaade edemiyorum. Kusura bakmayın. Etmiyorsanız- Ben sizi anlayabilmem, ben sizi anlayabilmem lazım. Evet, o zaman onun için bu dil. Ben sizi anlayabilmem onun lazım. için bu dil istiyorum. Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 2 kelime Kürtçe'ye tahammülünüz yok. Zihniyet bu. Anlayış bu olduğu için alışacaksınız. 2. yüzyılda Kürtçe bu ülkenin resmi dili olacaktır. Jiyan azadi sloganıyla insanlar alanlara çıkıyor. Özgürlüğü savunuyor. Karanlığa karşı, şiddete karşı, baskıya karşı, otoriterleşmeye karşı özgür yaşamı savunuyor. Biz de özgür yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Hemi geliyor jiver berezdari silav dikim. Zimane me ne zimane ki nezane. Zimane ki kadimi dirokiye kevnare em zimane xwe serbilindin. Em zimane xwe la her dere biparêzin. Ev ziman her gehre peş dehere. Em evî zimanî jî biparêzin. Zimane me jî ne ikisi. Kurdiye. Spas. بله زمان ما کردیه تابی عمر Öcalan ev jî got strana megri tekstê wî hemû jî bi Kurdî li wir got em pîroz dikim bi rastî van gotina ez dema meclîsa Tirkiyeyê van gotina tê axaftin bi Kurdî dibin weka ku derzî li canê Tirka bikeve yani wek dîna har dibin ew dibin yani em dibînin li her derê حقارت به تحملی لهر بری کرده هیا یعنی جاره که از بیوی هاوی وانا پیروز دکم yani انجام وی درن نین انزارم ل امن کفامت اجبلا کوج سیاست مدار رجبجه اردوغان ل دیاربکر میدان دیاربکر حقارت ل کرده دکه ان کرد فهمناکن ل گل کرداجی دیشینه براستی گوتن الجانتاک yaşar diye çebeşi بێگومان ez jê pîroz dikim ez bawer dikim ez kekiman baş nas dikim îmam bi dil ji dil û axaftina ew Ömer Öcalan da jî ew hûnê fêr bibin hûnê hîn bibin ew tiştekê pir girîng e بێگومان divê bi vê awayî biaxivin lê tiştekê ye ne berê hilbijartinan ne dema ku em dikevin dengasiyê vê çaxê em serî li zimanê xwe didin zimanê Kurdî ne arac e ne enstrûmente ji bo tiştekî din armanc e divê her daim pê bijîn û eger her daim pê bijîn bi rastî evê fêr bibin evê hîn bibin bêguman e fêr bibin mixabin di axaftina dema axaftina ew çêbû îmam çêbû piçekê weke ku armanc ne ji bo axaftina ser zimanê Kurdî evet amaza Kurdî baxafe Dûr de parlamenterên HDP'yê bi taybetî jin
دەستێوان دا دروشم هەبوو کو دژێ ئیزۆلاسیۆنا مطلق یا ئیمرالیە yani piçek ji bo ku balê bikişînin ser vê meseleyê diyare ew kirin û zanin ku dema ku bi Kurdî dipeyivît û sensasyon çêdibe. Di wir de bi rastî ew gotina Ömer Öcalan da gotinek du gotin bala min kişan girîng e. Yek mesele tehammülê êdin jî mesele hûnê fêr bibin. Yani mesela hûnê fêr bibin min got yani divê ew bibe praktîk vê bi rastî vê encam jê derê. Lê mesele tehammülê de ew başkan vekiliye ya êku meclisê îdare dikir CHP'ye. Başkan vekili. Yani diyar bû Ew jî ne Kurd e, ew jî Kurd e. Baş, mi war bîst ama navî nizanim. Na ew qestaviya ana dilê min jî heye digo yani ew qesta zimanekî din dikir wê digo kes tilfîr nake. Kurd bejî. Di wir de yek tiş ew e yani ku zimanê Kurdî weke ku heftê û heft zimanên din li Tirkiye tên axaftin qaşo weke wan tê hesêbkirin ew çeftiyekê ew şaştiyekê mezin e. Zimanê Kurdî ji alî 30 milyon Kurd ve tên axaftin û meclisê da jî zêdetir ji sedî zêdetir însan henin ku wî fehm dikin. Wekê din İmam Taşyer xwe axaftina xwe de got bi evkê got ez ê paşê tercüme bikim. Yani madem mesele tercüme ye tu piçekî tehammül bike. Yani tu dibê na hevokek dibe cümleyek dibe lê axaftinek nabe. Çima nabe? Çima ew qas bê tehammülî ev ya yani derece û asta demokrat bûna te, liberal bûna te, xweşbiniya te nîşan dide. Yani tu vê ki çi dibe yani meclis vê xirab bibe dema ku axaftina xwe bike pişta jî ji te re tercüme bike. Ya rastî li wir pirsekê din jî derdikeve ortayê ku pirsa tercüme ye. Yani belê resmî ziman li meclisê zimanê Tirkiye nîzamnameya wanî hundirîn de ev ya wisa lê zimanekî ku tê axaftin ew ziman kare bê tercüme kirin jî. Yani kare bê tercüme kirin. Li parlamentoyên xelkê da bi çend zimanan tên axaftin. Li parlamentoya Avrupa'da da bi 30 zimanan tê axaftin di aynî evkê de simultan tê tercüme kirin. Tirk jî vê fêr bibin eger em wek millet ya xwe da zimanê xwe ne tenê bikin enstrüment ji bo hedefên din lê bikin bi rastî ew şiara ku dibên zimanê min hebûna min e bi rastî yani di jiyanê de bi rastî ku wisa be. Em bir cara nîşan didin ku zimanê me ne hebûna me ye. Em bê wî jî bê zimanê Kurdî jî dijîn çixwe. Yani bi zimanekî din dijîn. Yani rastî eger ew Kurd li gor vê duruşma ku zimanê min hebûna min e li gor vê bijîn li gor vî tevger bikin ve devlet ve tek biçe pêşiya vê evkê de ji ber ku 30 milyon dawa 30 milyon ye ne ana dîla 15,000 kesa 20,000 kesa 100,000 kesa ye. Evet. Evê fêr bibin elam bine tiştek heye yani ew CHP ji ber ku ew münaqeşe pişa bû münaqeşeya siyasî weke ku wedît AKP'yî jî viya ew kirin wedît waye CHP jî tehammül avî ji bo zimanê we tune ye siba wê werin evkê bi qasî me jî yani bi qasî ku me tolere kiriye zimanê Kurdî bi qasî me jî ew ê tolere nekin nîqaşekusa carî hinika Edîtiye Yaşar Kılıçdaroğlu dibên Kurd e çiye civatekî li Diyarbekir çibû dengbêjek wedarê dikir ew jî nizam ji bo reklamê bû Edîtiye ku rojekî tiştî wisa kiriye Erdogan her diçe Diyarbekir Kurdî mirdî godarê dike yani CHP ji AKP'ye jî xerabtirin erê ew ji ber çi kompleks û travma çi ye em me behs kiriye lê di wir de tiştekî din dixwazim ev bikim bibêjim yani nîzamnameya wanî hundir ya meclisê bi rastî qede xedeke zimanekî din yani ku tê bîra min
يعني ما بيش بو كردية ورا يعني يكي ورا تبيرامن يعني دبردا اري بتحامليا وجه بيان بحث بكن لفرق نخن نوبراوند حمو يا مصانن حموجي وتجيه بجيتين تبيرامن پروین بولدان سروکتیا مجلس دikir alikari seroke meclisi bu bavarım sezgin tanrı kulu خواست ji meclisi bi şirnaqê bi malbatekî evkek ana bu yer nayê bîramın tam ez bavarım ez kontrol bikim tişekî wisa hebû sezgin xwast bi aileyê bipey bi malbatê bipeyve Pervin Reyneda go iç tüzika me Reynada yani axaftina bi zimanekê din. Yani tu jî bî ve nizamnameyi ew bikî lê dema ku bejin hemû Kurd li ewkê li meclisê ve nizamnameyi godar nekin û her ne tenê pêş hilbijartina da her ya bikin praktik axaftina xwe bi Kurdî bikin û viya jî ewka jî heye jêra yani birastî anha kekmehtî piçek din jî izin bide min yani ewk jî heye têde yani argüman heye mesele çi ye argüman yani niha İmam Taşyer hevalê min ez şerbêjim birastî dema bi Tirkî bipeyve xwe bi rengekê din îfade dikare bike bi Kurdî dipeyve ve baştir xwe îfade dike baştir او کاویجی وکم مپوس یعنی او غرورا وی او کاوی هستا وی وکم مپوس چی برنگ کدنه یادن او دکارن خو بیا وایجی بپاریزن از بوم مپوس من دنگ کردان به کردی گرتیه من به کردی بوانه دانیستان دیه من جو کردان و مپوسی او کاوی از بردف که و کردامه از نتنل جبو اولور و 500 کسرات پیوم از جبو 30 میلیون کرد راجت پیوم از جبو باجاری 20 میلیارد پیوم از باجاری دیاربکر او جمن به کردی فهم دیکن باشتر به کردی نه شو تلویزیون گاوا کد پیوم جی او تلویزیون زندی بو یعنی canlı yayın bu dema canlı yayına جبو denkdera dipeyvin normale ev mepus denkdera dipeyvin normale jî bi Kurdî dipeyvin baş kek yaşar gavkadine metedî me endama komîte merkezî ya PKK ku gotibû me rê nedaye dewleta statûyekî dewletiya Kurda ava bû çawa em rexne dikin şaştiyê wan dibêjin dema wawek Ömer û Celanoyê din jî tiştên ku xweş dikin ku jî em ê ji wan pîroz bikin em ê li gel wan اما refleksa menfaatên Kurdaya ki tiştekî biçûk bike em ê viya mezin bikin ki tiştekî xirab bike em ê viya jî baş e kek yaşar li Brîtanyayê BBC ew kir sed jinên di lîsteya BBCya sed jinên herî bi îlham û bi bandor ên cîhanê de çar jinên Kurd jî cî girtin dibe bi rastî ez pir lêgeriyam li gor kîjan qistas dibêjin yan jî pîvanan hatin hilbijartin li ciyê şanaziyê ku jinên Kurdin dibe lîsteyê de cî girtine vana kî bûn van çar jinan em herî pir nas dikin bi rastî Zara Mehemedî bû Zara Mehemedî em dizanin mamosta Kurdî bû li Rojhilatê Kurdistanê ji ber gotinên xwe ji çileya 2022 vir ve di girtîgehê de ye 5 sal cezayê girtîgehê girtibû ya din jî Roya Pîrayî jî divan demên protestoyan de taybetî li Kirmanşah li wir di protestoyên mezin de dayika xwe wenda kiribû di protestoyan de li vir li ser mezelê diya xwe helwesta wiya ku porê xwe jê dikir hûn dibînin ew e di medya sosyal de li cîhanê gelek deng vadabû yek jî ev hatibû hilbijartin ya sêyem Roza Salih ye ew
ji Kurdistanê çi ye li wir siyasetmedar e li İskoçya'ya em bêjin Şkotlandê li wir ji bo ewkê hewl de ji bo mafê peneberan tê dikoşe û her wiha hevalek wan heye ji bo wî jî gelek protesto dikin digotin navê hevala xwe çi bûn xweş bîr dike rastî wek navên keçên Glasgow jî tên naskirin vana yadin jî Nîgar Marîf e Nîgar Marîf bixwe hemşîre ye li Kurdistanê navendeka wê ya Şewatê heye ku ew keçên ku zilmê dibînin tehdê dibînin ji bo wan derman bike ji bo wan kar dike ew jî ew e Nîgar Marîf e bixwe hemşîre ye ev çar jinin te çi hîs kir ji bo vê lîsteya BBC'ye Kek Yaşar يا من براستي دما او كده دما او كتايم دا من ديت ست جنين جراني اوكن جراني ولايات الاسلامية يعني فلسطيني وجنين عرب شي هنن اكو ام بجن تكوشني دنج سوريا هنا او كان اوكرايني هنن وروس هنن او كنا راستي çar jinin Kurd ve listeyi de kemin من از کم دبینم جبر yani normal mi yani BBC li gor çip ivana akriye yani acı var dema mrof van çalakiyan jinin Kurd dibine u ev çalakiyan ku edi buna global yani edi dünya peyde hasen yani dünya dibinen و بتایبەتی ڕۆژهەڵات دا ئەم بێژن بێ ڕاپەرینی دا ئەم بێژن gelek وەک کەسایەت yani وەک کەسایەتی وەک تاکە کەس rolên pir giring pir pêşeng dileyîstin ku ji gelek însan re dibin îlham dibûn motîve dibûn lîder Biya min ev ya nîşan dide ku rola jinên Kurd civata Kurd da civata Rojhilata Navîn da ew ciyê wî taybetbendiya wî baş tê dîtin bi taybetî ew roya pîrayî qasî ku dizanim bi Macron pêra rûnişt û qasî ku dizanim Angelina Jolie jî pêra heypeyvînek axaftinek çêkir û ew ku bandora watişlas heye li dinyayê lê mixabin bi taybetî ji bo Kurdên Rojhilatê vê daviyê Îranî pir ewk dikin yani pir hebil didin ku em bêjin ew rola jinên Kurd weka ku neyê dîtin neyê xuyakirin dixwazin ew bikin bidin nîşanda û di ciyê wan de em bêjin hîn lîderên din dixwazin ev bikin lê em zara Muhemedî em jinên Kurd ên din ez bawer dikim ku ji îro şunda vê rola wan di raya giştiya dinyayê de vê bêtir be hêvî dikin ku di rojên pêş de jineke Kurd evka Nobela aştî ya dinyayê bigire îsal bêguman bû ku em bêjin Ukraynî rola ûk mesela bu jinan Kurd girt wî erê jina Kurd girt lê ez aniha naxwazim bikevim navê vê meseleyê ji bo ku were pîroz dikin Kek Yaşar hêvî dikin tiştî wisa gelek derêm ji vê pê ve carna em ê di beramê xwe de wêneya hefteyê bweşînin min bi xwe mişte nepirsî min bi xwe wî helbijart îro hema were fikirîm tu serokê me yî moderatörê me yî tu ji min gofra îro were be piştî wî jî em ê ji Yaşar bipirsin ka tu çi dibêjî baş e min vêya helbijart Serokkomara Macaristanê Catalina Novak li dibistanekî Kurdistanê ji bo mektebek Macaristan li Kurdistanê mektebek vekiriye dibistanekê çûbû vekirina merasîma vekirina wê
بسروک وزیر مسرور بارزانی را هر وها سردانا خریستیان مسئول کرد ده شیروه دی چه بیجی؟ Yani şirove beguman ve seredana naviçbu Natalin Novak ve Bekrin yani şirove abi ziberko ya rasti Macaristan per green per balkeşe yani jariye de Obama o naviçbu navici bir kim ne Orban yani jaliye ki de lidere ki otoriter ya per şifrete le Avrupa le aliyedin de mesela roşlata nabinda brasti politikaya gidajon ku per balkeşe jmera per interesante çiye ev tuzani Macaristan nehişt penaber bikevin Ardevi. O jali velatên Avrupa ve gelek hatta rexnekirin gelek dijiwan sekinîn lê min ew kir çek analiz kir yani politika wan çima wisa em zanin yani ew çek weko homojeniya netewaya xwe dixwazin biparêzin loma wisa lê Ve serdane bakın az işte ve serdane bahsa serdanê dikim bahsa serdanê bikim bahsa serdan de encama stratejiye ki de çeydi yani başa politikaya wanî roçlata navîn heye roçlata navîn de çi dibêjin ji Yekîtiya Avrupa ra dibêjin pêşniyara wan ji Yekîtiya Avrupa ra jî heye dibêjin ku ji bo ku problema penaberiyê em çareser bikin dibe ew velatên ku bune krîza ketine krîza nav şer û nav terorîzmê nav sawar nav ew dibe em diwan dera da çareseriyan pêkbînin dibe em diwan dera ra învestîsyon bikin dibe em wa dera da mekteba vekin ekonomiya wan durust bikin dibe em herin rola xwe dûr de bilêzin ku ew ji wê derê penaber neyên cemme yani çare evet çare de kokavî da kirin brastî politika wanî bo roşlata navîn ew politikaya de encama biya da hê di dema ew kê da jî di dema referanduma başûr jî Orban got ku em ji bo referandumê ne ew her welatên ku dixwazin ji bo azadbûna devletbûna xwe ji bo serveriya neteweya xwe li ser erdê xwe dixwazin tekoşînê bidin em li gel wan in û li gor vê jî işte hin xebat li Kurdistanê dikin em bêjin alîkariyê peşmerge dikin ji bo perwerdebûna wan ew bixwe li Iraqin li nêzîkî sînorê Kurdistanê mektebek avakirine mektebek mezin dibên ew mekteb ji bo her kesî ye ve û sozê jî didin ku ji îro şûnda jî em bêjin bi berdewamî alîkariyê wan bikin nekême li asta serokkomar da ziyaretek wisa û dema ku min bixwe tweetên vî dît baş reklama baş propagandaya başûr jî dike ku bûye stargeh ji bo xrîstiyanan ku li roşlata navîn li ciyekê din nikarin aram bin yani ew kekê serkeftî bû dîplomasiyek serkeftî bû ji bo başûr û ji bo bercewendiyên Kurdan. Rastî yani gotinê te dicî de ne lê ê min hertim ji bo min ev mihîme ji biçûkandiya me de me hertim wextê yek behsa Kurdekî dikir nizam dinivîsa nizam çi kêfa me pir dihat berî 15-20 sal berê piştî şerê Xelîcê dema serokên dewleta ziyareta Kurdistanê dikir dîsa kêfa me pir dihat rastî ê min êdî vê carê tenê ji bo wan ziyareta ew zêde kêfa min nayê ez dixwazim ji bo serxwebûna Kurdistanê statiya Kurdistanê helwesta xwe eşkere jî bikin yani hûn li gel Kurdistanek serbixwe yan nin yani hera li wir mektebekî veke tamam spas aboriya Kurdistanê kare ne baş be ku alîkarî dikin lê
جالی سرخوبونا کردستان جید به هلبست خود دیار بکن باشه دمکی قذافی دگو از جبو دولت کردی ما اما مزیده او قوی ندیکر یعنی مزیده که فهمانه دهات کو دیکتاتوره که تنید خوازه اما ام مثلا دموکراسی چما اوروپا اوناکه نهاد به رفراندوم دو اوربان پشکریا خا نشان دا جبو رفراندوم لد د کنتکستا د گریدانا یک پولیتیکا یکی اوروپا دا نهات مناقشه کرنج برکو اوربان كيف ملتي كيف رايا قشتيا دنياي يا ديمقراطية بأوربان ناي لو ما مجي زي ده لسربيا ليه راستي أبكو مجلستان كيك يا شربي أنا ميواني مشكلة دار رفراندومي باشه وی ميواني مي سپور جيكاف كدني ورن ام درباسي مجارة خويا داوية ببن وقت ما جو ام هر حفته ام انكتك بين الاكرانا وانا شروع بكن انكتا ما في حفته جي لسر ديسكريميناري جدا کاریه ته بکرن لترکیه کاملا شوپاندنا مافن وکوی اشی تقلار için izleme derneği lekoline kiriye ku dve lekoline de derketiye hole ku lekoline 26 pajara ve 1500 suyu kesaratiye kirin ku sedi 54.3 گوتنه ام راستی رامان سیاسی یا جداکاری تن یعنی سدی 5.4 حجماره کی تشکی بیجی جبوی هست که یعنی بمن گله که یعنی سدی 5.4.3 اوقاس کس ده درباس به او تشتانه او کخاد اویا مثلا دو سال 2018 ده سری 42 بیه 20 ده 51 بیه و 22 جی 54 بیه جسدی اکو دیسکریمیناسیون بنگاه اتنیکی جبر بنگاه خواه اتنیکی یعنی کوکا خواه اتنیکی دبن افجی دو سال 2018 ده سدی 26 20 ده 46 anızan 22 da kem biye yani çima kem biye ejin nizan brasi balam kşaviye 25 dakikatiye jber bavariya ole eki diskriminasyon rasti diskriminasyonu hatine evji 27 çulusi o evji 26 biye dakikatiye nizam libor bajara çekirne çağa çekirne libor gelad nafçta çekirne min de lekolina wanda ne de jbo çekem biye brasti یا جبو جنسیت یان جنه یان نزانم LGBT تشته اوسا اف جی 34 46 او 36 بیل ترکیه و هر وها آکو ایکو پنابرن کو سدی 36.6 گوتنه اف جبلا کو اس پنابرن راستی دیسکریمیناسیون eten اوانا اون ل آخری بالکش اوه راستی جداکاری دیسکریمیناسیون تله تشتکی ناکه سری 8 و 4 که کشر و دادگاه دستور لور جیه که مرو بده افجی پر بالکشه 450,000 دوز هنه حیان ها ملت شکایت کریه تنه 316 دوز هاتنه روشه به دادگاه دستوری ده yani evji nişan dek yektine جوانه جتنه 21 دوزا احلال هاتیه دایم یعنی وقت بشه راستی دیسکریمیناسیون هاتیه جناب وانا اکی بوار پیوینه سدی 10.10 گوتیه من نظام بیا که مرف کارم لمافی خو بگره سدی حاجی گوتیه از ترسیام لوما منه چیه نکریه پر اوکی باش هری پر لکتبه افجی سدی 38 لجین کار سدی 34 لسازی و جی کارن شخصی و سدی 31 جی لسازی دولت و شهرداریه انکتا ما اوکا yaşar گوتنه ته از مثلا انکتا دات نرینا من دزانی yani پرس چاواتی پرسن جکیرات تی پرس کرین yani مثلا او 46% کود بیجه کو از دیسکریمیناسیونا اتنیکی او کدامه گلو او د ناو کی جاندایه یعنی اویات دیواته کو امبجن نیوی نفوسا ترکیه د ناو دیسکریمیناسیونا اتنیکی دخوا حساب دکن
او مثلا جنسیت داجی کی جان واریدایه لی راستی مثلا سیاسی و مثلا اتنیکی ده و مثلا جداکاریا امبجن جنسی ده از باور دکم کو مثلا جوه اوکترن جوه فلاکتره yani نها تو چه حسبتی که کو مافیتی سیاسی هاتیه ابکرن مثلا امبجن دو حکاریه وانه نظانم باجارین کردایین دن هر 2 هفته جارکی 3 هفته جارکی مافیتی خو پیشاندانه مافیتی گوخه فکر خو ببیجی آزادی امبجن جیه که ده کوم ببی دیتنی خو پیشکش خلقی بکی تو جوان مافان به پارتی هشتن یعنی اویا وکا کو دناو تدبیرین اولیی داتین حسباندن تیم پیشکش کردن لی یا راستی اوا بسالانه 2015 بردایه ام بجن لباجارن کرده دا یک انسان نکاره دیتنی خواهد سیاسی نرین خواهد سیاسی اشکره دیار بکه گاوا کتون نکاری به اشکره دیار بکه تو هاتی دیسکرمینه کرن تو هاتی او حق او ماف جدست تا هاتی استندن تو هی ویا ناکی پروبلم شواره یعنی اویا پر انسان هنه کو ویا ایدی بویا روتین فیر بونه و ام بجن لوما ویا وکا ایدی دیسکریمیناسیون جی نابینن البته توتالیتار دیکتاتور ده سیستم یکه شدته شخوا او کسین کو نچونه تبیکو 450,000 اوکیه نچونه ام بجن دعوا خو نکرنه گلی نکرنه او نکرنه هیوی اوان جدادگه تنه شخوا هیوی اوان جد دولت تنه کو yani تکاره سرراست بکه تکاره پروبلم آخه چاره سر بکه او تشتنه و آنها مثلا بوان قد خکرنانجی ایدی جبو ملتی بویا منتالیته یعنی ام بجن نورماله کواره قد خکرن ایدی قد خکرن و دیجی ام تشتکتنه کو ام بکن yani دمکو لباجارته والی دبیجه کو تو مهکی نکاری لجیه که کم ببی اویا دیسکریمیناسیون تو یا وکا دیسکریمیناسیون قبول ناکی yani تو هشمندیا ویدا نینی کو اویا دجی ایراداته دجی اوقاتیا لورا اسبابر دکم کو مسئله لترکیه بوان انکتان بوان جوان انکتان خرابتره انجام خرابترن yani جوان پروسنتان جوان ابکا اجي وقت فکرم جبالاکو جهپی نکارنیرنی خو پیشن دیدن چاو پیشن او 7% كنت قلت يا جبر ترسم انا مكري بلكي او هري فيراك هري جسرت اون كنت بيت از ترسم يعني هنا كان كان بيجن از ترسم جي جبر اوجي نيرينا هاوره باشه براستی مجارن سیاسی پرن ام تکن ناقدن وقتی متری ناکه کشا دوی هفته ده مجارن سیاسی پرن لمجارن لترکیا يعني مجارك سركه يكه دولتك كود لهمبر ملتك الشردك او مجارن روجوي حمو انجام فينن ام روجبا كردستان دبيجن يعني جندليجي او قدخاجي او زندانجي او شرجي حمو بیکاریجی کریز اکونومیکجی همو انجام بشرینه. بله. امشوار هفته برنامه چتکن امی هر گاو مجارکی بینن اکرانه و میوانن می سپوری هاتنه شروعکاری ما علی فکری شک و نیمت ممتاز ایدن و هر وها تو که کشار عبدالسلام اولو و هفته براستی ماچن پر خوش و ها به جان تماشا کرن سورپریز هبون
کا ام بنرن ام دست به فوتبال خو بکن بله علي فكري شك ونيمات ممتاز ايضا جي چاربل مدياي هم بخير هاتن إبر باش بنا كيك علي دنگي تگرتي كيك علي دنگي خبك ممتاز تو بيجي ايبار باش مرحبا جورا مرحبا ممتاز كيك علي كان دنگي خبك كلاجان وتماشاكر كيك علي كابو پیوام مزك دنگه مذكرية اي باشا دنگي تنا اطلو ما مگو يعني هم بخير هاتن دنگه تناتا من خرابه اري باشا وقت مگو ايرو نيمات ممتاز ايضا جي بمرايا نافخي كيك علي نيمات مرحبا كيف نيمت مرحبا چای کیکو باشی كيك هربشي دنگ درنگ تی جمتا كيك علي دنگ درنگ اره امناب سرمایه دانه لبر برف باهوز دیار او باهوز دنگ منا جینته ممتاز مگو كيك علي تايرو تبرور كاريزماتيك بوي تبرور خوشكريه خيره جو هوالي من جينجيتيه تي جبوي مخاور كريه اي زاروكتي اي جينجيتيه دل مقابله دله اري كيك علي نيمت وقتا بچوك بيه خيالك ويها بيه خستيه كوببا شروفكاري فوتبولي يا ولد انت نايكك علي يرو وهابه كابو بيفا داك بالتليفون تكيفي داك بالتليفون تكيفي تليفون اخوه بالتليفون اخوه تكيفي ويا دارك كاب كادرجي بسكريكم تدنگي قلتي انا دنگي تي قلت النظام شو كيك علي تدارك بالتليفون تكيفي اي باشا ممتاز كاتب بحث بك حياتك علي تجربه تتخواست ببي شروفكاري فوتبولي ان سبوري يا ما برجي اوي حذكر جو فوتبولي ويعني لأن فوتبول جيك جياتي بمزيا ذكري بفيجن يعني من تو تاخمكي حتى فارقين ده جتاخما اليت تدانا لا يستمع لي من برتاقيب كر برجي حذكر يعني از باوردكم بلكي حمو فارقين وشافي حياة سبور ودما از بجم 10 12 13 سالي بو حياة سبور دات كات بلكي ابونوي سه حبسه چهار حب فارقين ابو يك جيجي از بو و دمت بيرا من روزنامه مليات كري من وبلا سبور جي دقتان ابدن داوت يعني وقت هي بجن 13 14 سالي بو هي اوا يعني بيجن ببرسنج واكي وسياسي او هي راند بو اي باشا ويعني حذكرنك وهاج زاروكتيه بمراه ابو يا راستي كيك علي يعني دنگي تتي كابو بيفا نيمت راست بيجي والله الفارقين تاني ازوي ما اشكره انجak basa futbol etkili كو ادري دات بامه مدني قد بري بلا كو فارقين يا السياسات بيفت شكل نتكلين شورجيكار بالحمو حمو بملي مسألة على قدار بو كسر من نبربو الباوان باسا فوتبول بكن دنجبتي هذا باش كيك علي من مبو استي مش نيمتا باش كيك علي مخصص بهم شروفكاري فوتبول تبغي شروفكاري فوتبول او نبو او استي مبو باور که مناوی توتنم تنه جنیمت بیستیه مناوی گوتبوری جنیمت بیستیه بریا نیمت تنه هیا مج ريال مادريد و بارسلونا و بشکتاش هبو ایکو میرین منی فوتبول فراکریه جی نیمت خواه
نه یا راستی یعنی من تعقیب دکر من دخان من پر دخان یعنی من جه حز دکر یعنی بین من هر روز ما به روزانه تعقیب دکر او کوارین هفته‌ای هبون پیشی حیات سپور بود دورا ترک سپور بود ناوی وان هات گفتم لی هرتم از وقت یعنی abone وان بوم yani شو درک شکل بله باشه کک علی فوتبال کی پرخوش به هفته هبو د کوپا جهان ده براستی سورپریزی وقت مگو چه بو اما انا کاب کدن درباسی کوپا جهان ببن لوک ام عادت اخوا ترادیسیون اخوا مکن ام بجر تیمن کردا دست بکن کک علی برا کک علی جمار پیشی روشا داوی یا تیمن کردستان شروع بکه پشت ام درباسی کوپا جهان ببن براستی جبو گروبا سور باش در باس بو لی جبو آمد سپور جی باش بو د گروبا سور دا آدیامان دمک درجه اکنت کر قزش نت کر و هفته قزش کر 4-0 دیاربکر سپور براستی نظام وقت که علی جان آدویجه چه موچم دچه از باورم دوی رای ده لیم هیوی ناکم هر هر لیم مالا خودیسا یک ما وان قزنج کر دیاربکر آمد وقت مگول دوز جهید دو مال دپلاسمانی لی هری سورپریز آمزم لیدر سرکش شانلو ورفا سپور بکو لسعاخو لهمبر آفیون سپوری یک دو ورده کرد و هر وها باتمانجی جی آرناوود که 0-0 وگریه کک علی و پوانه وانجی اگرم بیجن ده گروه سپیده مخابن لیدری شانلورفا جی آمد سپور جی دا اروک سپور لی زده فرق تنه پوان 31 در لیگا سور ده جی وان هات کت لیسته پلی اوفه او جی شانل خوشیه کک علی تو به اواکی گشتی دخوازی همه بحثا تیمین کردستانی و وان ابقا بکه پشرم درباسی مجاری دن ببین صحبت خوش داو دخوازی دست ببکه اما دست ببکه اما اج آمد سپوره دست ببکم ترسام او بکو آمد سپوره اج دوز دیه و به تیک چوینه که وگره لی او ترسامن پیک نهاد اره ده ناوا ماچه ده دوره اول ده 2-0 پاش دکت لی دورات دو آدجی دیسا آمد سپور پسر خدا هات دو گل آوید و ماش دو قدیا دور ده اتخوازم باسا هیزه که دلیت کم وگه گوند زان اف هیزا آلیگرایه yani هیزه که کردستانیه و بایه که کردستانیه و او با ناهیله کو آمد سپور بکبه yani براستی جی لیسکا کو آمد سپور دلیزه ne leistika van astaya yani bu leistike Ahmet Sport'un hepsini ve nikare be embejinde ve piley de bey seyemin le enerjiye ki vahal vadra hayeku nahile Ahmet Spor isal dur bikeve serexote haber xwe serexo bitawine u beje valla isal az ne şampiyonun loma ev savji dilemeden ama حفتيه ورا جيويش خو مالا خو بليزا وازبم وديسا خو بقى بزينه سر بيلي وبس سر كيش يا اورفا سبور خدي ريسكي كوشكا اس يعني ازبم في حفتي قزاك تشيبو اللي افيونجي كيما كخورته شخو مثلا عمل سبور جي افيون داس بيكر وكاكون زاون اوي تشاوي شبابو جو نظام شو نظام حمو كردا الكرد دياغو خودي درخص يعني جامر شك بروفاكسيون كو هاكركو ام كش بونه يك الشخصيه تاع عامل سبور ده لي وي اولفا سبور جي ايصال يعني ازبم ايصال وي اف بيشبازي دنافبرا دي تيمي كردا ده و olan bide ya jive be pek anin ya Urfa Spor ya ji Ahmet Spor be şampiyon. Edine bir istikrarın yani yani Fransa wane karaba vay dest blend be çejor
إنها بنا كونجكتورال يعني وقت دفقتو نه يعني نه خزينة وان باستقرار نه ريفبريا وان باستقرار نه أزلم راهينر وأنترمان وانجي وكوانه لو ما هر حفتي وها دچن وتين باس مانجي رفشاوي همان تشته شو عادي أمان يعني بنيا بني ده وقد إدنا بوان دجي Diyarbakır. إيكورنتالي نتي خطرناك kay Serok dibêçe onursal başkan Fevzi İlhanlı kay hatta sor bi ser Ahmet Evke Diyarbakırsporlar ev kiriye hatta dibêçe Baş ev çağı dema Kupa Cihanı heye em zede em Kürt bibirın tîmên Kurdistanê eger kek yaşar û kek nimet tişkî bêjin tune be ez dixwazim divê mijara bê de hûn nêrînê xwe bêjin. Kek yaşar tê tişkî bêjî yan Valla yani jibo Liga Türkiye Liga ki Ali Fikri bes e. Em ji wî taxîb bes yani bes. Mumtaz dengê te girtiye. مگو از انرژی خو بلم بشادیم Ê baş. Birastî li Swêdê wexta meriv dibîne ku tîma jinan ya Swêdê ew qas xurt e li cîhanê futbol pir xweş tê hezkirin wexta meriv diçe maça jin zarok malbatî meriv gişt diçe pirê care ez û kek Mumtaz wan jî malbatî em çûne maça îja ez wexta tîma Amedsporê a jina dibînim birastî kêfan pir tê ku yani hem jî di nav lîgên qereseyê Tirkiyeyê ciyê xwe girtiye Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Adana, Antalya di nav wan de ciyê xwe girtiye. Vê hefteyê jî maça xwe de zora Fenerbahçe birine 1-0. Salê çû tê bîra te kek Elî ji bo zora Fenerbahçe şer kiribûn, nizam çi kiribûn, neheqî kiribûn. Lîstikek wa bilîzin qezeş bikin ya herî xweş e. Kek yaşar eşte dest pê bikim hela. Tu çi dibêj bo jinên Amedê? Ya jin ji mêrên Kurda serkeftirin anaha me behsa wan dikir. Evkê de jî diwarê cîwatî de jî kulturî de jî siyasî de jî waya diyar e li bir jî serkeftîtirin û kêfxweş Yan tu lîgekê kek Mumtaz ciyê ku dibê destê jinan dikeve xweştir dibe, baştir dibe, hîn bi rêk û pak dibe. Futbol wê li Kurdistanê jî wekê Swêd wiha ew bibe di nav malbata de, di nav jinan de, zarokan de, zarok elbet jinan de meriv bêje wê were hezkirin wiha wek Swêd yani meriv kare qiyas bike. او شیارا جن جیان آزادی اساسی خدا او رحیتا کردا یا بره یا نها و یا پیشروج ده نشاندان براستی جی یعنی جواتا مدا یعنی دما کو امرابون جی اوقاس تعاده و ظلما yani اولی و او سرجبات دهات حس کردن جی لی ناو کرده دا جواتا کرده دا جی جنات تشتکدن بو حرمت و اوان هر زیده بو و لی بین اب تشتین سونی ندهش کو جوات به اوا خرابه یعنی ببیجن بخزایا خرابه کرد دما کو فرصته که صاب دست بخن yani دوی وارده وجولات اوروپی نکمتر بود. حتی شامتونه. Kek Ali tu çi maçı tîma jinan Amedsporê? Ya ve maçı ez ne çun karem hebu le ez karem agahaya ketine bidim be yani beri rahiner ki van bir kez nahat ev Cahit Akın vega ambijin seroke tîma evke ya Amedê berpsiyar ewe havali kemeyi kevne ji xazoyeş kozdoğe ambejin karmendeki başedili evke le Amedê jimiji persi miko vallahi rahinere ve bere yani nabe jvit şekler nae rabun wir rahineri gartın
نکو پیشنیارا من بیم جی یکی بنابر رمضان ارینج اجویج ناستکم yani vakti de Ahmet Spor'e de jî rahîner dikir ew rahîner hat vegal serkar ez hê bi hêvîtirim weke ku zanin xwe ev asta motoriyê de yani ev lig ne ligeke profesyonel e erê Süper Lig'e lê Süper Lig'a amatoriyê ye ya Tirkî û mixabin jî ji bo jina hinek tişt guhertine mesela diya mêra de amatör biyanê nikarin bilîzin lê vegat tîma Ahmet Sporê de Nîjerî hene, Kamerûnî hene, Gurcî hene jinin evana bilîzin û ji Kurda bêtirin yani. Evet. Başa. Ve çağı em derbasî mijara xwe Kupa Cîhanê bibin. Hûn dizanin heftiya çûyî çarek final hatin lîstin û çar tîmên ji bo nîvfinalê diyar bûn. Bi rastî maçên gelek xweş bûn, sürprîz çêbûn. Hema berî em derbas bibin ji bo çarek finalê kek mimtaz degu ez dixwazim enerjiya xwe bihêlim ji bo çarek finalê texmînê te girtin? Ez ê yeko ji we bipirsim. Beriya heftekî em peyivî. مخابن تخمینê min pê negirtin, çara yek pê girt. Maça Brezilyayê mi dabû Brezilyayê bi rastî jî yani em ew ê xwe jî bibêjin şîroveyê xwe jî li ser wan maça bikin Bêje bike bêje divê maçê de yani Brezilya tama ku meriv ji futbolê bigire ya şima meriv ji futbolê hez dike ve futbolê lêyîst û Brezilya bû yani dema têk diçe jî meriv yani ber dikeve ji ber ku meriv dixwaze heta dawiyê meriv li wan temaşe bike bi hindikayê heta ew çar taxmê dawî bimîne ya jî di taxmê dawî yek jê Brezilya be yani wek şiîr wek ew futbol dileyze lê Brezilyayê yani bêjin ji xwe re dileyzin yani encamê carna ji bîr hat dikin maya 3 deqe maç biqede 1-0 li pêşin li nêzî ceza sahasê 4 futbolciyê ew ê hene yê Port navî çi ye yê Xirvatistanê hene yê wan sêheb yani yek ji wan kêmtir bû top girovar dibêjin di futbolê top girovar dibêjin û meriv îca dema ku ji alî qala ew ê di televizyonê nîşan da ji pişt qala Brezilyayê û meriv li sahayê dema dinêrê yani heşt futbolciyê Brezîlî berê wan ber bi qala wan yani ne ku pişta wan li pêşiya qala wan bû yani qala ne li pişt wan bû li pêşiya wan bû ber bi qalê ve baz didan mixabin yani normal heqê leyskê diviya bû Brezilya derkeve lê Xirvatistan taxmek ew e yani pir saxlem dileyze futbolciyê wî her tim futbolciyê wê baş hene û alî taktîk de yek taximekî ku herî zehmet ku meriv li hember wan bileyze yek jê ew in yani karî her maçê karî 3-4 gola bavêjî lê tin karî maçekê de 3-4 gol bavêjî Xirvatistanê gelek zehmet e belê kek Yaşar û Elî Fikrî texmînê we girtin kek Yaşar bawerim te gotibû Xirvatistan kek Elî jî got من قلت لي من بخرباتستان اللي زحمتها يعني اللي هم برازيليا اللي يا راستي بتكتيكك بهشبنديك بر بأقلانة ليستن خروات لجور أو 80 تجربين فوتبوليستين خليستن خرباتستان نكاره باش جولا باوجه دياره yani burada problemi vihenen le parasına kadar baş bun taktik başlayısın
بێگومان ئەو هەر مارچێن وێ هەفتەی ینی و خرباتستان ئارژەنتین ئینگلتەرە فرانسا ماچێن بر خۆش بوون ینی ji بۆ تەماشاکردنê ینی باوەرم فەنên futbolê ji wan maça daviyê hefteya daviyê ew kaxa girtin yani ew dopîn kaxa ku ji bo şampiyonayê temaşe bikin girtin maça Arjantina û ew jî pir xweş bû yani ya Hollanda pir xweş bû û İngiltere derneket bidxas İngiltere derkeve yani ew belkî piçek ewkelê Fransa bêguman golarê wan ewtir bû baştir bû. Baş kek Ali tahmin ete Yani min digovê Xırvatistan Brezilyayê têk bibe bir jî yani bela ku futbol pir guheriye nexasin piştî 2010 bi her havê futbol guherî yani bi 11 kesa tê lîstin dibe ku ew her 11 kes bilîzin û bala 11 kesî jî li ser hev be li ser taktîk be li ser kurguya lîstikê be. Lê mixabe mesela Latînî û Afrikî lîstikvanê wan ama derbê wê de ji wê disîplînê dertên zû bi zû ji topê naqetin weke dibe çi zaroktirina devê xwe wiha Xirvetistan erê ji alî bergiriyê ve pir xurt ji xwe ku tu nizanibî va asta da bergirêke ku têra te dike dibek bînî di dernayê jî pêşî ew e dûre tê karibî êrîşa bikî ew ji êrîşa te jî divê ku ji alî bergiriya te jî were taqviyekirin Xirvat vana kirin yani Xirvatî her havê xwe ji Brezilya çêtir bûn Brezilya heye artistê berê ne yani êdî futbol ne tîtkarekî artîstîk e yani tê çi bikî ji alî fîzik ve herkes weke herkesî xurt e bi qewet e yani çalameke tavêjî dîsa tê de pêşiya te yani êdî ev çû Brasilî min nedixwast ku Arjantin derkeve yani Arjantin erê hepkî xatirê Messi û hepkî xatirê Maradona ba min heye lê Arjantin ne tîmeke bi ehlaqe ji xwe ew wenê paş ku bi ser ketin yani ew çi bû ku wiha helekê xwe bi Hollandayî dikirin lê li vir de lîstika ku hendem lîstika ku lîstik e tê de her tişt heye Fransa dilîze mixabin İngiltere xwe nû nekir ya jî Fransız'a ferset neda ku lîstikeke nû bilîzin loma jî Fransa va têk bir baş ve çayem werin sibê o disba ka hela hûnê ji bo sibê disba çi bêjin Arjantin Xirvatistan ama ji mimtaz dest pê bikin nîv final Kievê derkeve finalê Arjantin Xirvatistan beriya 4 sala jî vana lîst bûn Xirvatistan 3-0 zorawan 1 Biya min wê Xirvatistan zora Arjantinê bibe Arjantin neqandî Brezilya bihêze yani normal tedî merû encam futbola ji loma tê hez kirin merû çiqast texmînê merû bi îsabet min jî davê dîsa kare wek merû dernekeve lê ez dibim wê Xirvatistan pir rehet vê maçê bigire Kek Alî rahênerê Xirvat Zlatko Dalic got em bî dane ku em ê vê maçê qezenç bikin lê Arjantinî Lionel Scaloni jî got maçekî pir zor li pêşe me ye îşê me zor e got yani di civîna çapemeniyê de tu çawa dinirxînî wê kî were Xirvat an Arjantin Keko yani
وەکە نیمەت شکۆت نۆرمالیتەیەدە گەرە خڕوات تێک ببن ئارژانتینیا لێ وەکە و دیسەکەکێ نیمەت گوت futbolda her encam dertê holê. Yani futbol ji bo vana vekiriye. Sê handikapê Arjantinê. Yek defansa wan pir anarşîzan e. Yani defansa wan weke anarşîzma çekûwara tev digire û weke ku ne defans bin ev xeternakeke mezin e. Dido Messi pir ji dawî dest bi êrişê dike êdî ew Messi ne hewqa xurte sisê dîsa mesela bi aqilê Guardiola Messi perçeyek ji lîstikê ama perçeyeke kaotik yani lîstik dikire kaos di lîst lê vega Arjantin ji Messi re dibe te ava bike ev di vê rewşê de pir zehmetek û Arjantin xirwata têk bibe. Ya Yaşar, Arjantin, Hırvatistan. Ya Arjantin yani em bêjim Messi yani ne Arjantin Messi yani mirov dixwaze Messi ser bikeve. Lê tu zanî yani ez ê weke maça Hırvatistan û Brezilyayê bêjim zehmet e lê dixwazim Hırvatistan zora Arjantinî bibe tevî bi Messi ku kefa min gelek ji vê lîstikavî tê ji vê evkavî tê heyana hal ser Messi Ali Fikri çawa dibêje yani ser Messi bi rastî stresekî mezin hebû lê êviyên mezin tê kirin ew lê futbolîstê diwan ew kada bin stresa de wisa nizanim her însan wisa ye futbolîstê bawerim wisanin nikarin ew xwe şayana wî çi ye talanta wî çi ye zîrektiya wî çi ye dikarî be serbest bi azadî diyar bike ez bawerim Messi ya xwe da qabûl kirin heya ciyekê ji îro şunda diba maça bê de belkî bi strestir vê bileyze dawiya davî de em ê maçekê de bibînin ka Messi esas Messi kîjan e çawaye kar bike Rastî daxwaz dikim ku Hırvatistan dawiya davî da zorê bibe ez em ê neyse maça Fransa Fasê em ê baş. Ez jî dibêjim yani bi rastî li dunyayê war ewkek destpêkirî ku hingî ji Messi pir tê hez kirin herkes dixwaze Messi vê kupayê qezanj bike dilê wan war dixwaze yani dilê wan war dixwaze yani kes ne ji bo Arjantinê herkes ji bo Messi yani ji bo Messi tu bêjim bira Messi kupa kîwiyê cîhanê jî hebe ê lîstikvanên pir meşhûr Maradona Pele û nizanim Beckenbauer û nizanim Rummenigge wana giş ewkê wan hebûn kupayê wan hebûn lê ê Messi û Ronaldo tinin hîn şansê Messi heye lê ê Ronaldo çû ez jî dibim belkî sankî Arjantin kare zora Hırvatistan bibe her çi qas ku ez lîstika Hırvatistanê pir hez dikim ji Arjantinê xweştir jî dilîzim bi rastî şankî piçek şansê Arjantinê li pêş e kek Yaşar sala 1912 heya 1956 Fas Moroko koloniya Fransayê bû anha li Fasê Fransî tê dipeyvin zimanê resmî Fransî ye lê zimanê xwe de jî dipeyvin û her wiha li Fransayê jî gelek Fasî hene bi rastî dijîn wek li welatê xwe bin bi rastî war pir hene û maça Fransa û Fas heye ne maça nîvfinalê hew war jî tê şîrovekirin ku rewanşek dîrokî jî yani ji bo ku diwan salan de kolonî bû ti şans didî kê Fas an Fransa Fas dibêjin şêrên Atlasê Atlas Okyanusa Atlasê yani vê şampiyonayê da bi rastî Katar ev bû gelek hate ev kirin lê welatekê ku Ereb e Afrikî ye yani ne tam evkê Ereb e em bêjin berber û ev yani ew ka çi dibêjin yani sürprîza vê şampiyonayê bû Fas yani erê û gelek xweş jê dileyîzin ya rastî ew dikarin zora Fransayê bibin lê divê em ew bikin ku ev ya
نه علیه پولیتولوژیک ده نه او که ده کلونیاله او لیستیکا که فرانسایه Olê. Yani- Hinek kes var şiravet kirlamamış. yani او لیستیکا که فاس دلیزه بلکه تکارن جه تیما فرانسی باشتر لیستیکا فرانسا بلیزن شخواه یک تیم فرانسا دا جه اکو دی بینن او جه کلونی دولاتین کلونی زیده تر هاتنه لما از لبر نبینم yani او مثلا به کلونی لهمبر Roki yani ve ne var revanşek di Roki. yani rovanşaki dirokiye be guman jubovan o le tişteki per baş haş bu ve rojel Paris'e embejin behevra piros kribun serkeftina kha le gotibun ko hatta çardeme evkin çardeme da ame jehev berdidin ve emdir Baş. evki hev Tamam evi. Fas kare zora Fransa bu. Baş. Kakali. Em de ji dîrokê berdin. Fas zora favori İspanya bir. Her wiha tîmek din xurt. Portekiz jî. Şansê wî li hember Fransa heye an tune. Yani çawa meriv binirxîne. Keko vega Fas kitek bir İspanya. İspanya favori mini ve kupaya bu. Yani bu tima ve 5 şampiyon İspanya bu. Belki İspanya jî listike ke had list û her maça xwe de jî wê listike dubara dikir. Di maça Fasê de jî dîsa İspanya listika xwe list û Fas jî mahkum kir lê divê ku tu gola bavê jî yani. Evet. Xwe biperikînî divê ku tu gola bavê jî İspanya gol nabêt û Fas derket. Li hemberî Fransız'a yani hemberî Fransya tı şansê Fasê tune bela ku lîstika Fasê wekî yaşar jî got texlîda evkê navî çi ye ya Fransê aslî Türkiye û jî êku vî aslî teslîm dikin jî girin ha yani nehenekin yeko em kadroya Fransa'yı bijmêrin ama bêje dikarin di her derê di her aslê de bilîzin û doşam jî bi stratejiyeke pir xweş dilîze yani vêga futbol sê hereme lêgava Fransa vê lîstikê dilîze dih herema de dilîze yani êriş û bergirî heye di nava qada navîn de ama bêje saniyekê jî nasekinin ya dûr dene ev tempo û gelek bazayê evkê hene Fransayê hene ez nebawerim Fas karibe xwe li hemberî vana van bandora û Baş. azimete pir zor e pir Mumtaz. Favori te kî? Fransa Fas. فاوریم فرانسایه شو من تخمین خدا گو فرانسا yani الگور تخمینم فرانسا برزیلیا و فینال بلیسا لنها yani naha hema beje be münakaşe yani ali xuda beşik edbim Fransa ve şampiyon yani evji jevete Fransa evji tam vek Hırvatistan yazda futbolcu dileyizin dizanin çi dikin o kolektif dileyizin o le derece ki wan jiyaj Hırvatistan'e peştetir pır teknikin jî yani ali teknikê de futbolê pir xweş dileyizin yani futbolekî ku çavê merve jî xweş tê lê Maroko bi Fasê ez kêfa mat bi rastî ku ew derket ji ber ku futbol ya hemî dunyayê ye cara ewlê taxmek Afrikî dertê ew ê bêjin Yani ve maça gitin jî bilîze yani wan da yani bi her tim meriv deman ku futbola dunyayê nîşan didin û ew coşa wî li hemî dunyayê nîşan didin yê Afrikayê tê ber çavê min çima bi recarek ew jî taxmekî xwe
مستواك بلندا ببینن و جبو فوتبولی جی باشه باش yani Damar da çapgiri ya. Kekali van 20 salên dawî an 15 salên dawî sê lîstik van bi taybetê jî du lîstik van mora xwe li futbolê xistine yek jî Cristiano Ronaldo adu jî Messi ye û her wiha Neymar jî lê pir li bendêne ku ew bikin yani vana Kupa Cîhanê jî bigirin mixabin her siya jî negirtiye belkî Neymar bi girî ji kupayê vegeriya her wiha Cristiano Ronaldo got xewna min a herî mezin bû xewn bi dawî bû ji bo wî werbû wayê hûn dibînin evkê lê belkî ji bo Messi hîn şans heye belkî Neymar jî dawiya Cristiano Ronaldo bê Kupa Cîhanê ew dibe tê bi dawî kirin ji bo wî ez dixwazim van vêne hûn hema çend gotina nêrînê we hebin eger bêjin yan kek Elî Keko yani ez bi van şîrovare ne bi van şîrovare aman yani ez weke wan nafikirim ez dibêm Messi'ye Ronaldo jî rastî jî Ronaldo'ye Neymar jî bi rastî Neymar'e nehewciyê ku Kupaya Cîhanê bilinkin ji xwe maneke wiha ya Kupaya Cîhanê jî nema weke berê Loma turnuvayê hîn girîngtir hene wek Liga Şampiyonan, Ligê Dem, Liga Premier kek kirine ha xwe ispat kirin ha yani nehewcî bi hayatî nehewce tabii ya kek min tasib bêje بله tabii şansı Messi hîn heye وقتی نجیان دنیکایی تا herhalde hesap ki nahada Arjantin'e tedveci ve nim finale de ve derneke ve zor lomat nahada güneye tepete o ve eveci be kupa cihane namı go şansı yine he ve maçı lize bale icar yani tabii her futbolcuya xewnawi de ve şampiyonu dünyayı o evada herkes jî bende cana te diye dema art yekî mahkum yani yekî eşkıya keşke xelas ke eşkıya yani xelas kiriye lê herkes dixwaze wêra bizewce yani wê ji xwe bibe Damam meriv futbolê de jî futbolciyên ew dibîne meriv dixwaze wanê mezin ku ew Kupa Dunyayê bilind bikin ew hestekî ye ji bo ne tenê ji bo hemwelatiyê wan futbolciya ji bo hemî futbol hizên Dunyayê hezkirên Dunyayê belê lê cana jî nesîb nabe nasip nabe lê xuşkawî gotiye Ronaldo bibe 41 salî wê salê herî baş e ku di Twitter'a xwe de wernivîsiye herkes divê Ronaldoyê dev ji ber de lê xuşkawî divê na divê wê 41 salê jî futbolê bilîse binêrin keke Yaşar ya ew rekabeta ku di navbera van kesên stêrk ên futbolîsta medya û şirovekar li gor daneyên wî kî Kupa Cîhanê ra kiriye çend cara kî çijan şampiyonayê ra kirine bi rastî ji bo analizatoreke baş ya futbolê divê nebe esas yani lîstika futbolîst ne bi van ewka tenê tê ew kirin tê pîvan kirin 20 sale însan fen Ronaldo jî Messi jî temaşe dikin dibînin çi lêstik lîstine çima ketine dilê wan çima ketine evkê wan ew girîngtir e biya min ne mesele ku kupa ranakir ew girîng e lê her du maçên davîn de ku bi temamiya maçê nelêîst û li
او کا رزروا او کان ده رونشت بلکی اویا بچک گرانه جرا باش وکدن کو نبویا شامپیون نبویا او بامن ده tabi bu futbolist ki be avayı 20 sale evdeki az ne kefamınca Ronaldo zeden naib rastille futbolist ki mezine و قال لك فني بي بمليونان فني بيانن يعني جبو فوتبوليست كي كوبفي اباي او كبي داوي به نخوشه يعني امجن او جدا او كي خد حرمان يعني باش يعني ما جو يعني واقش جبو رونالدو كيك علي قلت يعني مهم اخو اثبات كرنا شما اخو اثبات كرنا اما بوينا حفته نشان بدن اوي سرومانيا جبو سرودا نتابي ماتشي هيا لروجنامه وانا مذاكر حمول كنا رونالدو دي كلوبا ريزيرف ديا كاس الاستقبال ناكشينا رسمي رونالدو دكشينا حمو روجنامه وانا عطنا رسمي وي دكشينا دبت تشما دو كلوبا دي جارا عاولتي ده اول سكنيا وروجنامه وانا رسمي وشتك جبر ديار دبك وشغل الاستقبال كي برمزنا جبو في رسمي ونتشكي بجن كيك علي ممتاز يا شار بیامن رهینر پر جسور بو و راموسی رهینر به حق درخست بلیسکا خواه تایبتی جی نه یاوداوی یا بریاوی yani بیامن رهینر بریارک بی ثابت تا لا مثلا نه رهینر مثلا روزنامه وانا بنلور tabii. جبر رسمي وان الاستقبال بشين سيرموني قش لبر كلوبا يدك كومبنا رسمي رونالدو هري ما ده همي کوپا جیان ده سه چهار کس یک جوان سه چهار کسی کو همو بال سروی بو كيك علي Keko yani Ronaldo efsane ki yani Ronaldo hani ki yani kupa cihanı bilinmekle bile yani kupaya bilinmekle ne maheş koy. راست كيك ياشار جوابي ويناي تشدخيني جويناي تشدخيني yani جوي ويناي جرينتر تشيا 45 milyon Twitter'da takipçi vi henin yani insan ki olsa kime tünne yani normal ki fotoğraf o kasa bugün jüve para kazançtı kendi fotoğrafçı. Çapemeni ji gava ku Ronaldo derdi medyayı da zedetir baleydik şimdi. Tabii vi veney bikşin Ronaldo ticari yedek namine rezerv namine yani vi veney bikşinin gelek mühime yani. باشه ام در باس مجارا خویدم بن جبو فاصی نزان ما قالك تشتاقو ناوي وان كرنا شيرن اطلاسي دش حيش ماشان دا غولك تاني خوارنا بكورتاسيون تشكي بيجنا اگر جبو فاصي ما يعني شو خسر كرتون قلت دست خود كيك ممتاز اوي ام چون بازار کی فاصي الچياوي اوك دنسان دگو الله وطن ملك يعني ملك قرال يعني يعني خده ولات و قرال دبم پشتی و اذا فوتبولجی ولی زیاده بکن شیرین اطلسی بشن آره و بجن خده ولات قرال و فوتبول كيك علي وياشار Keko valla Nefes serfası got. Evet تاغوتي خو باش yani fas jibom şeki bu ha وكان سنتيتيك تيفو يعني تشتكي كنا قصاي تشتكي يعني تشتكي تجي خدا روناني مجي مدين وما از قبول ناكم يعني نفاسي ونادي استكاوان استكوانياوان ونجي نظام شيوان شي يعني اساس تاخذ بيجن باش كيف ياشا دراف مسلمان هذا تاكيا بر مشهوره تاكيا دكت بيجن نوسا يعني اساسي خدا نوسا خو اوسا ريد ده ابيا ناوي سيما سايمبوره روزنامه که مشهور یا ایرانیه به
rejima İslamê ve girêdayî her wa qîza pastareke ji bajarê Hemedanê bawerim ji wan derecike ez jî baş nizanim min bi gelek Kurdê me Îranê re ji ez peyivîm ev ya niha derkeve televizyonê jî televizyonê de girtiye ser çavî giş girtiye serî wî her tiştî wî girtiye li vir binê qerta wî destî wî de ku wek rojnamevanekî Îranî wîşandine maça divir de gelek resmî wî jê bûn pir tezî bûn bi rastî kek Elî min nedixwest ez min nanî derrexist wî yani eger hûn li înternetê wek Sîma Sayînpûr mêzekin li Qatarê resmî wî gelek wa tezî jî hene yani min ji bo jîna emînî anî yani protestoyên vîya yani li wir li Îranê bi çi awayiye li vir li Qatarê bi çi awayiye û ew keçik ew qas kes ji bo ku porê xwe vekin tên kuştin ez zanim kek Yaşar tinha tiştê bêjî pir ji bo van takiye veneyekî serok leşkerê wan li Dubayê hebû bi jinên mîna wê çawa kêfê dike çawa evkê dike teqiya tiştekî îdeolojiya resmî ya Îranê ye ya İslamîsta ye tiştekî normal e tiştekî ne em li gor kultura mentalîteya Kurda teqiya tiştekî durudî ye xirabî ye pîs e durûbûne ye lê teqiya di wan ewka da tiştekî felsefeya kultura wan e tiştekî resmî ye normal e ez tiştekî anormal nabînim divê wêneyî de li gor rastî ez geriyam resmî wê girtî jî bibînim ji mir gotin heye Kurdê Îranê gotin em ê bibînin bişîn işter heyan jî neşandine kek min taws tê tişkî bêjî ji bo taqiya suçê tawanê vê ji keçikê tune ye yani na yani wezîfe danê yani ya bêjim ciyê tadet zulm û bibêjin mafê mirovan tune be tiştê wa taqiye jî heye ev ê taqiye dike bêtir ev ê ku wê rewşê dafirîne esasê xwe divê merir berê xwe bide wan yani ew dikin ku însanên yani mana taqiye yên sextekar derkevin yên ku ne li gor dilê xwe ne ku tiştê ji nav wan tê xwe bawayekê din nîşan bidin kek Elî Kiko yani takiya nava jina de dixwazî a dixwazî were bismin havêgal ba min 120 karkir hene 101 ji wan jinin û heftê wan jî serê xwe girtine lê bi şalê wan li wan in qezaxê li wan in yani em hemû bedena wan dibînin yani li xwimandine lê modern li tenê porê wan girtî serê wan girtî yani êku wan mecbûr dikin divê ku em toqa şeytan têxine stûyê wan ne vampîrek kan ne van jina êwan mecbûr dikin kek Elî Baram Hemzet wiha pirsiye işte gelo xencê Amed Sporê tîmek din heye ku mirov bêje tîma Kurdistanê ye pirsa min bo sporê hûn ê ji hûn jî karin bersiv bidin yani meriv kare ji Şanlıurfa re Batmanê re Wanê re bêje tîma Kurdistanê Kurdî tî yani qesawiye we yani reha ne bajarê Kurdistanê ye yani meriv çaw şîrove yani vegal wir ew kesê Kurdin û dilê xwe berî Batmanê dane dilê xwe berî Rihayê dane yani tekliya wan ne tekliyeke Kurdistanî ye yani hemû jî kêmê Kurdan e yani tenê divê ku em ne ji alî rêveberiyê binirxînin û ya rast jî ye ê ku rengê nasnameyê de tîmekê ne rêvebirin alîgirên mesela helwesta alîgira ye ê ku ez li helwesta alîgira derim li Rihayê jî li Batmanê jî li Mêrdîn jî li Bedlîsê jî li Wanê jî jin jiyan azadî û kurmancî reqandinê ne weke berê ye fanê wan hene Peki Yaşar Mumtaz û tişkî bêjin wextê me dike biqede
Ya o persekê giring e ya rastî sosyolojik e diwarê siyasî de jî ew ke. Yani ew mirov dikare here ferqiyeta aidiyet û nasnameyê yani hemû bêguman aidiyetên Kurdistanê in. Wê ruha jî wan jî ew ki aidiyetê wan in. Lê di warê nasnameya netewî de ku hişmendiya wê piçekê ev dibe, piçekî însan lê bar dike. Vê de wê ser Amedspor ji ber sembolên wî, rengên wî, tiştên wî, sloganên wî hinek weke ku oğlan dida ku weke nasnameya netewî ya Kurd Kurdistanî ev dike. Loma piçekê hişmendiyek din heye di wir de. Bêguman hemû aidiyetên ba êku taximên bajarên Kurdan e wek aidiyetê bajarê Kurdistanê ne. Mümtaz tişkî bêjî? Ya meriv Katalonya misal bide. Li Katalanya gelek tîmên dinê jî yani di Liga Yekê bigire heta Liga Diyasiya lê di navan da ya ku wextê bir heyeta Katalonyayê vatê ew kirin Barcelona tê kirin. Ev dinê jî tîmê Kurdistanê ne lê dibe di navan da Amedspor gavek pêştir derkeve ew nayê meanê ku ev dinê kayê tîmên Kurdistanê ne. Evet. Başa kek Ali Mehmet Taş pirsek wisa kiriye min bixwe nebîstiye ya jî ez nizanim eger tişkî agahiyek wer cem te hebe gol çêkerê herî navdar ê Kurd kî ye gelo tişkî wer cem te agahiyekê heye Nakir bu. Yani vegana hatta biram. Dibe ku ebejî. wek eslî Kurd bejî hebe lê nayê bîram ji min nebîstiye yani. Başa gelek şîrovejî hene bi rastî lê wextê me bi rastî xediya we di deqê me maye gotinê wê dawî hema Kurd hûn bêjin kek Elî eş te dest pê bikim. Valla bernameke hoş bu. Evet, Hevalê xwe baş. Kek Yaşar Yani ez dilê min dixwaze ku maça davê maça Xırvatistan û Fasê be ya rastî. Her du taximên Çi antik olduğunu tîmên netewî yani ne dewletên ku bûne weke ew ke emperyal kolonyalîst dilê min bi wan dixwaze lê bêguman zehmet e tabii. Başa. Mümtaz Mejda ser ve gotinê kolonyal he? Evet. Min dengê te baş nebîs. Mugo min muhafim ki tehebki meyla xuddaye ser tekuşineke anti kolonyal. Anaha pir aktüel e. Yani bıyamin li dünyayê anaha du alî henin, du faktör henin, du proses henin. Jiyana me hemûya jî ya dünyayê jî girêdayî bi vê ye. Gelo ew dewletên ku xwedî îdealên împeryal ya nû ya hereman de ew ê düzena wan vê ser bikeve yan jî ew düzena ku li ser navên neteweyan, prensîpa neteweyan ew bûye ava bûye ji Fesfalyayê vir de ew ê ser bikeve pêşeroja dünyayê bi vê girêdayî ye. Mümtaz Wek hest be dixwazim Xirvatî kar bikin ji ber ku yani Kurd rewşek wisa dane kes naxwaze xwe nêzî Kurda bihesbîne em di nav çembera agir dane lê Xirvatî dixwazine îspat bikin ku ew Kurd in yani esrê wan Kurd e wek hest wisa wek futbol jî bi rastî ew xweş dileyzin wextê Mümtaz başa. Erê Mesî jî ji bo xatirê Mesî jî dilê min Arjantî ra dixwaze lê rastî ya dibêjî bawer dikî kê wê qazanc kevê Fransa be. Baş. Em ê roja bazarê bibînin sibê dispa wê nîvfînal werin lîstin temaşevanê jî heya hefteyê gidin bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş. Em çay vedixwin ha neçin. Nere neçin